Anya laki din! Nabartag ka manen, Manong Amancio. Sa dino tinagapwam. Sa dilo kumabal. Ida-ili man na. Inaldaw samot nga agpaili ka. Naimbag man, tada kwartagas gastusam. Wah! Anda! Sakpay di ko naman. Imbis nga idulin mo ti kwartam, tapno ada igatang mo iti masapsapul mo. Saan mo taarak mo ti pangpangrunam? No si bibiyag pa iti asawam, sigurado a pagsasawan na kadayjay. Basta talaga ti biyag kamsak. Masapul kang indoy tayo ba? Oras ang paminsa. Ang lalaki din Sobramat nga minday ta pa nagin-enjoy mo. Tay kunada nga rod, lahat ng sobra masama. Saan samot nga amo ti anak mo ti kastangar aramidem? Wah! Saan lalaki din kabagis? Amok na naramidak. Ha! Saan na masapol ang mabuwan nito? Wah! Ha? Ha? Awanan sa ibagam. Mapalilan sa gawin. Ha? Kapitayo pa, Auntie Cecil. Agyaman naklaunay, edo ka anakan. Anya nga minan ti gagaram, Auntie. Imayak, tanapatag ti ibagakan ka. Amom ka de, ti araramidan ni tatang mo. Ha? Apay ni tatang, Auntie? Inaldaw amabartag. Jak amo, no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta nga igatgatang na iti arak. Anya laki din ni tatang. Inton kwan, ibaga naman nga danasakit iti bagina. Day tangarod kaanakan. Mapan mo bisitaan ni tatang mo tabagbagaam. No siyak akabsat na, di nak matipangag. Masapul siguro a pagsasawam sa agnakam. Tatang, umayak man. Ano ti gagaram? Nadamag ko nga, barbartek kayo ka no, isong imayak. O sino mo din nakadamagamit iti ita? Ni Auntie Cecil Oh, ang lalaki din ni Cecil. Indaro na pala ang ka. Kitnamnamin sa laang mo dayjay. Napagbalinan niyo pa ilang nga ulbod ni Auntie. Pangasiyo tatang. Nawan ti daddo mga ramidin niyo. Maturog kay gidi. Sana tila papapanan niyo. Sana gaputawan ni nanang amang bagbaga kada kayo. Kitagsubli kayo manan iti sigod a bisyo yaw. Anya laki din. Ada ka maggayo man lakay. Kasangsangpit ko laang bakit? Kat, kumusta mo't ni tatang ijay? Nagsuker nga raw, bakit? Nakitak ti ado abuti ti arak iti balay. Sa bali pa'y manan ti arak iti inuman. Ay, ang nangalaan na nga iti kwarta gastusan na. Ay, hindi ta ti jak amo bakit? Di namot nga raw ibaga. Una yan ni tatang. Di na panunutin si salunat kin masakbayan na. Jak amo na niya ti adday iti kapanunutan ni tatang. Jak amo na niya ti adday iti panunot ni tatang. Saan na mabagbagaan? Bakit? Cecil, ading ko. Cecil, umayak ba? Anong Amancio? Nan-ano ka? Anya ta nakasako, abi nagkat mo? Ay, mabalin ti makipakan. Na, apay, awanan ti bagas mo. Naibos nga rutan. At datiin na po'y, isuna laeng nateng ti sida. Awan na ba? Ay, anya kalakit din manong. Si kalangarudan ti makipangan, agpili ka pa'y laeng iti sidaam. Mala, mangidasar ka makarod iti kanak. Mabisina launay ka. Sa dino ti papanamaya, badom samet ta nakasako abi nagkatmaw. Mapanak iti ayan ti anak ko kabagis. Pinapanaw na kami nun ti nang ilakwak iti dagaking balaybay. Anyat ko nam. Inlakom ti dagaken balay a pagnanaedam. Huwag, kabagis. Ay nagloko kan. Isumat lagayam nga adu ti kwartam. Naibos nga ro ti bayad na kabagis. Ay,
Ay, talaga di kag pampanunot, Manong. Asino tinangibagakan ka nga ilakom tinakay saadan ti kalapaw mau. Puuna yan ti kasta. Anya tayo sa ako yo tatang. Dagiti kaus ko, anak ko. Sa dino ti papanan nyo aya. Ay, kwa? Ay, mabaling ka dito, makipagdag dito yung balayo, anak ko. Apay ti kalapaw yung ay. Awanan, sabalin ti making kukoy ti kalabaw. Agraman daga, anak ka isaadan na. Anya? Ay, di kay maawatan tatang. Inlako ko, anak ko. Ha? Anya laki din tatang. Apay nga inla ko yung ti kakaisuna adagayong ay. Di yung pa'y mo't impakpakamo kada kami. Ayan tinaglakwan yung ay. Awanan di tayo sublan tinapalabas, anak ko. Sambod lang na may suble. Wen angam san mo't anasaya at ti kasta nga inaramid yo. Ayan nga ti bayad na. Naibus nga rutan. No kasta, bisyaw tinangigastusan nyo, itinaglakwan nyo. Nailaw anak lang, anak ko. Anyangan. Ay, mabaling ko ti agnad dito yung balayaw. Ay, kasaritak ko muna ti asawak tatang. Saan ang mabalin na siya klaang tagdesisyon? Anya tar aramidin ni tatang dito'y balay. Kun anya di nakasako a binagkat na. Bado na dagi jay bakit? Anya? Inla ko na mong aminan ti balay kun dagana. Kaano pa'y? Hindi na palabas sa tawon pa'y siguro ah. Iso akayat na ti agnag dito'y balay. Tawanan kwartana. Ay, naglukon ni tatang. Kahit, anya ngay bakit? Okay lang ka di king kang agnag ni tatang dito'y balay? Ay, katwanan Awan mo't sa bali apapanan na. Tagmay-may sakamot nga anak da iti day dinanang. Ni, anya tar aramidin nyo dito yung kusina, tatang. Gadi mang angot ko. Ha? Ay, tay inlutok a pangaldawan tayo, tatang. Sinigang nga babon. Gusto ka na. Wen, numabisin kayo, mangala kayo laang iti plato yu, tamangan kayo. Huwag man nga raw. Mabasi ng launa yun. Addain na po'y iti lamisaan. Ang yaman ang launa yun. Sige, panawan kayo pa'y. Saan pa'y ngamin anal Pastor Aramidak ijerwar? Da kayo matan ti makaamu-amangan. Itlog man, Mari Carla. An-anwam ti itlog, Mare? Isulaangan ati si daan mi kadagiti ubing, Mari. Kat ti karni aginatang mo nga itay. Ay, hawanan, Mari. Kinuntrata damutin. Kinontrata? Diyak maawatan ti kahit mo asawan, Mare. Inibos ti rawet akatubangak, Mare. Anya? Nabaulan na nga inibus ti may sa kilo a karnit baboy? Un, Mare. Awan matan ti karni amakitak. Sa baulaangan tinagbati iti kasirola. Ay, oo na yan. Rawat mat gayam ti katugangan, Mare. Un nga rod, Mare. Sa anak mat nga imot iti panagkunak. Ngam nalabos matan ti kasdi nga inaramid na. Sige, Mare, mangtad ka mang di iti itlog dita. Isupay laang ati anusan mi asidaang. Anya ngay nga rod. Anya laki din. Kumusta matan tibiyag mo dito'y Manong Amancio? Ay, mayat sa kabagay. Lumukluk magkabayan. Wala. Kasar talaga nun naimas sa kanayon ti sila. Naimas mapiman, ti luto, ti manugang ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Ay wan gayam, adati inyag ko anateng kan prutas. Kwartangay. Awan itid mo. Naa,
An-anwam ti kwarta, kat saan kamat nga gasgastos ditoy. Usto nga minan ti bisyo, kabagis. Day ta bisyo, tinakay sagmakam. Isong agnakam ka kumamatan. Kano adda mabalin mo apagtrabahuan dita. Agtrabaho ka, tapno matulungan ti pamilya ti putot mo. Mangantayon, Risa, bakit? Ay, pam nagitiubing dita. Wala kay, mabit lang. Ay, sus. Anya laki din. Awan mo tinte adobo asi dami ko ma. Tatang! Tatang! Apa ka na? Umay kayo mampay dito eh. Oh, anya na yan. Anya tiba kam edaw. Ayan nga iti adobo asi datayo. Nay, unak laki din nun nangang kayaw. Apay, sindayo amin. Kamu ka nangang kayaw. Anya laki din ni tatang. Huh? Tunggal da kayo ti umununa amangan. Maibusan mo tinti kabalayaw. Sorry ay. Diyan mo nga minambo saan kayo panangat. Mabisina ko na yung ngamin. So, basta nanganak lata. Diyan na nakita kasi da. Unayin ni tatang. Agasem nga dyan. Nabailan na nga inibus ti adobo. Bakit? Kano idi pa'y akas na ti aramid ni tatang lakay. Talaga arawit. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta. Ay, yakamon. Diyak mabilang no namin ano nga inaramid na ti kasta. No daduma, uray ilimeng ko, mabirukan na latamit. Sa anak nga imot, ngam sobra mo ngaminan ti kasjay. Di na amo nga ibatyan ti kabalay na. Dayta ti jakkayat ken tatang kahit. Kasaritam ipalawag mo anasaya at kenkwana. No daduma, mabainak mo't ngaminan amang ibaga kenkwana. Ta amangan no panunutin na nga imuta. Kitain nyo man enta si datayo, tatang. Ah, Amangan ko nak, no kontratahin nyo man ay. Saan kami payanangan? apay akas tamot ti bagbagam sa kaedo. Kaslasandak mo nga aman no kastalag. O no, nasakit sinakam mo. Talibre ti panagnaid kan makan ko dito balayo. Saan nakasta tatang? Tikayat ko laang, kat ibat yan na kami mo iti sidaan mi Kanayo mo ngamin ngumun, una kayo amangan. Kun ibusin nyo mo ti masida. Saan ako namangan? Kung kayo tayo lutayo. Anya? Nakaimot kayo launay. Nay, sa dino ti papanan nyo tatang. Insa ko yung mutin, nagitigamit nyo. Pumanaw ako nito na ito ang lugar. Anya laki din ayan ni tatang. Saan ka mga rabrabak? Talaga pumanaw ako. Saan ko ngay pilit tibagik dito? Sa dino nga rin ti papanan nyo ay. Makamuditan. Ay di kayo agar aramid man tatang. Awan ti imbagami, apumanaw kayo. Awan ngam nasakit mo tikas niya parang sasaw kanya. Pinalagipan kayo laeng, tapno intun sumaruno. Kit amuyo ter aramidin nyo, tatang. Wow! Oran na pa si bagbagam dita. Pumanaw ak lata. Pero yun! Anya? Limabas ti katugangam itay mare. Adamot imot na anak kasako. Sa dino nga iti papanan na. Pimanaw, tagimura mare. Anya kumati makagapo agimura. Kinasarita lang nila kay kung may papan iti si dami. Isumot tigimuraan na. Anya nga iti ko na nila kay mo. Diyukot ay aywan nila kay. Saan pa'y laang tapno maamiris na tibidot na mare. Nubaybayan mi ngamin, amangan no di na baliwan ti kasdi nga aramid na. Kasano mo ngamin, idi adda kwarta na, tilanap na panan na. Inla ko na tidaga ken kalapaw na. Saan nga amo ni Edo dayta? Sa ita, isopay lang ti kasta.
Sa bagay mo't kit di ah. Narigat mo't lang ti agul ulimak no daduma. Pag naunak pa man, ito'y balayo, kabagis. Apay nga adda ka manen. Kunak man numayat ti biyag mo ijay ako nam. Kita limok magkapayan. Makapaupay na mga menu na duma. Anya tinakaupaya maya? Nakaimimot naman. Anya? Dahil katipod na. Ora ni Ido nga anak ko. Naakaran mo tani ti kinaimo. Awan matan ti prito abangos nga ingkabil ko dito'y lamisaan itay. Oh no! Ay, kabagais! Umay ka mampay! Apay ka di aya. Awanan ti adwa sa ludsod! Basta umay ka! Oh, turbo ka lang unay mo diti panaturog kabagis. Apay ka di aya. Asino tinangibagakan ka nga ibusam ti prito abangos? 5 apiraso dayjay! Saggay sa tayo kuma! Ay, ka. Sinda ko na. Sayang kami no, mabanglas. Naa, di na kang pinanunot mait. Anya ngayon ti si daan mi ita. Tiamok kami ka, nalpas kayo na langan. Anya lakit din ti kastamanong. Rawot kamat gayam. Amangan matno day ta kinarawot mo ti makangapaw. No apay ako nam nga imutan da ka ti manugang ken anak mo. Wah! Awan nagdumaan yun si Dadya Arisa. Ay, saan mo't ngamin amabalen nga ibusam. Nagalas ti kasta. No sika ti umuna amangan, ibat tiyamot at ikabalay mo. Kano adda ti mabalin amay tulong mo kadakwada. Aramidam, tapno maragsakan damatken ka. Nasayaat mo ito nagawit kayo ang tatang. Sa dino tinagkapan niyo. Iti ayan ng Team Cecil. Kahit anya nga iti plano yo ita. Agsubli akong dito balayo. Sana nasakit tinakam yo kada kaming agasawa, tatang? Sa anet. Anya ko matipagsakitan tinakam ko. Kat bidot kumot dayjay. Sigurado kayo, tatang. Wala. Nagpilis kayo nga ro din, tatang. Tamangang kayaw. Nalpas kami nanangan itay. Mala, mangang kayaw. Una yan, no kaano mat nga ado ti malabaan. Nadadaal pa'y lang mat ti washing machine. Ay, Aw. Ada ka di pare ko, Teresa. nadadaal sa mat ti washing machine, tatang. Di mat agtayakan. Kita akban. Ang mga numatarimaan ko ba? Ha? Amuyo ti mang tarimaan, tatang. Ipadas ko, siyak mo lang, di mang tartarimaan ka na iti appliances, ba? Hindi si bibiyag pa, na dilanang yaw. At dati tools ni Edo ijay salas, tatang. Ang mga nukasapulan niyo. Wait, iruwan mo na ko. Good job kayo ita, tatang. Ha? Tinarimaan nyo kanumot ti washing machine kung nanibakit ka. One, pinagpraktisa kitay. Da kayo kanupay ti nagluto iti pangrabyan tayaw. Ay, wala. Napluan damot ti serbek, iti na ito abalay. Mabisin kayo ka day. Mangidasara ko niti kanin tayo. Nakaidasaran ti manugang yaw, tatang. Ay, ang gigitin tayo ko na mga na.
Abangan no mailawan man na tao, may musko ti sida. Ang lalaki, dahil. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Lakay, kita to'y post ni Leia. Oray nala i-post ti naimas asidada kanilakay na. Anya ti si dadaya. Adobo ang manok. Kabay FB na matapagipusan na. Awan pakibiyangan, no anyaman ti kayat na nga i-post. Agluto ak mamot iti adobo ababoy ta i-post ko mait. Tulad mate. Ay, ipakita mat akabaelak ti gumatang iti karne. Kan kabaelak nga artapan dagiti post na. Aha. Apal mon samot dahi tabakit. Ay, anya kumamot ti apalak ken kwa na ngay. No anya ti kabaelan na, ay kabaelak mat. Kabaelak pay nga artapan na. Nanang, awahaton nyo dahi to. Para kada kayo. Anyagay daytoy. Inluto ni Piling nanang. Adobo ababoy. Imbag man ta na imas ti sidayo, kat adayo pa'y matiswildo yung agasawa. Imapal manin ni Piling itipos ni Leia. Iso ang nagluto mo iti adobo ababoy. Apay, adobo mo't ababoy ti sidadaliya. Adobo a manok nanang. Ngam kayat ngarod ka nung artapan ni Piling. Adamot palpalangguhad ti asawa, mistong. Kanya ngarod nga iti maramidak nanang. Kat na ikasar kumutang. Di anong sakong. Tan kanumot yan na matarimaan dyan TV. Tanadadahil, bakit? Iso akapilitan na gumatang ta iti baro at TV ta. Katwan amok asaan mo amaanusan ti saan nga agbuya iti TV. Iso akapilitan agumatang ta. Mapan ka nga ro withdraw iti gatang ta. Bawasan manan ti urnong ta. Saan abalay, masukatan to bakit? Kaya't ko tay flat screen ti katangan ta. Tay sumutin ti uso ita. Ita ka din amapanak ag-withdraw. Wain, kin dumagas kan tumot tayo na gumatang iti TV. Kadoon na ka, tasi ka ti agpili. Sige nga raw. Anya ti sirip-siripom di ta Piling. Lakay, kita ti bababada iti lugan. Flat screen mat at TV dahi ta. Damot gardo kan Leia ka aruba da kita. Gimatang da iti baro at TV dalakay. Kaya damot nga tatagpabaro iti TV Ay, gumatang tamat lakay. Jay dakdakkel ng iti dahi ta. Mabalin pa imot TV tayo Saan gamot lang ang mahiling agbuya? Takay kahit mong tumot lang ti mapan makichismis no kasta nga awan trabahom. Ay, sa anak nga agpaabak lakay. Basta gumatang ta iti dakdakkel at TV. Isupe a paggastusan ta. Imbis nga daurnong ta, mabawasan man no gumatang ka iti TV. Jak nga rod kaya ti marartapan istong. Yeah. Basta mapanak mat gumatang iti dakdakkel at TV inton bigat. Nakasukat ka matpiling. Saan mo mat nga itsura ti mapan makichismis dita store? Apay agpaili ka. Ay, wananang. Papanamngay. Mapanak man gumatang iti flat screen at TV. Apay nadadaal ti TV Apay, masapul ang madadaal sa gumatang. Sana mabalin nga agpabaro kami iti usarme. Ay kat mabalin mo't ano baknang ka. Gamno mangurkurangas ka. Ano anya ti adda. Kat saan kami mat amang urkurangas nanang? Kayat mo asawan, saan anadadaal ti TV Kayat mo laang ti agpabaro. Nanang. Ay na, urnungan nyo latan ti kwartayo. No saan mo't akasapulan ti gatangan yaw. Imbag ka nga daw sa rin nyo inton maadaan kayo iti anak. Ay nananang,
Sandak nga isuro, tadyak kaya ti marartapan kunakmat. Asino ayamot ti mangar-artap kan ka? Nileya akaro ba Napasindayag mat day dya babae. Gimatang iti flat screen na, di gumatang akmat. Ay, kimaro man ti ugali mo nga agtutulad. Ne, anya ti sirip-siripom di tatawa pa kay. Kita lakay. Napanmat gimatang dapiling iti flat screen at TV da. Kat dakdakkel pa'y ngam ti ginatang ta. Ne, huwag nagpaisaw. Agtutulad mo't day ta apiling. No agposak, agpost mo't. Itatagim matangak iti flat screen at TV. Gimatang mo't. Anya pa'y nga tati sumaruno at tuladen na kanya. Umapal nga tamot iso at umulan. Tulad-tulad mo't day ta babae. Awan originality na. Kahit naragsakan tadadakila TV ta. Ay, permi Amok, nakita lakit din nila agimatang akmat iti TV ta. Amok nga da iti balay da itay imbabata ti ginatang kwa TV. Kung kuna na siguro iti panunot na ita, kit agtutulad ka, naapal ka. Oho, ti adakit di iti panunot na akit. Ado ti kwartak, tadakdakkel to'y ginatang kwa TV. Panagkuna na siguro, isuna laang, ti adakwarta na. Anya pa nga iti sumaron na tuladong kenkwana. No saan ko maapasikat, di saan ko kumamat at tuladan. Panagriknam lang dayta, nga maawan ti panunot na ti agpasikat. Napigsa ti panagriknak istong. Amo, kapaspasikatan nakday dya ang babae. Awan mo trabaho ta iti Sabado, kan iti Domingo pa kay. Agpasyar tamam mo iti bagyo. Taapay ang nakalagip ka nga agpasyar. Makapa-stress nga ro ti puro trabaho. Mapantamam mo ag-relax. Mayat sang agpaiso Adam ammo nga agpatpatransyen iti bagyo. Iti ti pagdagosan ta. Nalaklaka ijay ngam ti ag-hotel ta. Ay na, excited ako lakay. Alang nga ro pa kay. Erubwat mo nagiti kasapulan ta. Adamanan post ni Leia lakay. Napanda nagbakasyon iti bagyo. San mo ako na amapan kamay? Mapanta Anya? Artapak dagitoy post na. Kita transient laang tinagdagusanda. Kat anya kumangay no transient. Mapantamat agdagos itinginginaan a hotel iti bagyo Taipos ko tapno maartapak. Ay na, umapal ka man ako nakon. Sa anak nga umapal kunak tumat. Ipakitak lang akabaulak nga artapan ti kabaulan ni Leia. Ay na, kastamlatan piling. Tulad-tulad ka? Di na kun kontraan. No kayat mo saan ta nga agapa istong. Kunak tumot atol tuladen nakdayjay apiling. Taapay ba kay? Kita nagpost mo't anapanda ijay bagyo. Anya laki din. Kit imapal nga taa. Tulad-tulad kit di Ar-artapan na dagiti ipopost ko. Ang mga no atap mo lang ba kay? Saan mo lata napanpansinin dagiti ipupos na? Ay mong gayam. Mabalintan sa amot ti mangirwar iti motor ta ba kay? Kat si kaman lakay, jakmat amo ti presyo dagiti motor no umanay ti urnong ta. Oray jay medyo nalakalaan nga motor ba kay? Saan na tayo nangina? Katun alakay, jay kabailan lang ti bulsa. Jay saan ang maigatang amin nga urnong ta. Mangibati ta iti pang emergency ta. Saan tayo nga amo no anya ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Wen ba kay? Saan ta nga ibusin ti ornong ta? Adalat tamot mabati Sigurado nga apalan manen ni Piling no makita na nga adda motor mo. Ay kat bayam tagumatang mait no kayat na. Sigurado at tumulad manen. Makatulad to lang ata iti pagsaksakitan ti ulo na.
Magmag na kayo mo na, naggapan niya oh. Ay, di taman barangay hall. Ay kit lumugan kayo na, tay dagas kayo dita balayaw. Magmag na kayo kit nagpudot. Adagaya man motor mo. Wala na, kasapulan kami ni trabaho. Tapno sa anak binigat nga agkumyot. Ay, wad mo't kit di ah. Nasaysaya at no ada service mo. Wala, lumugan kayo na. Adamo gaya mon motor ni Gardaw. Anya? Nagkuna? Katnoin lugan nak itay, nalabsan nak ang nagapu di barangay hall. Sigurado kayo ang motor na. Sana binulod. Saan? Di na magkungarod. Kasapulan na kanungamin iti trabaho na. Kastagayam. Ay, anya ngay ang motor. Tay nalakalang mati brand na ang motor dayjay. Nga mabalin mo na dayjay basta amo na nga nadan. Ibagak mamut ka ni istong tamangirwar mo't iti motor na. Agtulad ka manan. Apay adakwar tayo aya. Mabalin mo't ahulugan. Ay sana nahulugan tumutlaan. Ay, imposible. Asaan mo't ahulugan tinala daleya. Tuladam nga raw no kas pangarigan. Ay, agurnong kakiday. Saan aday taggastos ti amom? Basta nanang. Amuyo mo't adyak kayat ti maarartapan. Amom mo ta basit lang turnong ta. Urang dadya may gatang iti motor. Uray hulugan tan ah. Day takit ta kumaro man ta kinaman nag-aapal mon. Tuladam la amin na makita mi ti karubam. Kasanukat pa si katandakmet. Kat pakabasulan da ba yan no gumatang da iti kayat dagatangan? Ta ibagam apaspasikatan da ka. Ay, talaga apas pa si katandak lakay. Unay katigas ta na palagpampanunod mo. Basta, mapantamangirwar iti motor. Tay motor, anangin ngina ti brand nangam tay motor da. Jak kayat ti paartapan kung naktumot ngamin. Kita lakay, adamat baron ang motor da piling. Nakita, bakit? Katwan, nangingina pa'y tay motor da ngam tay motor ta. Sa bagay, kastamot ti aramid na. Amin makita na kanya, ti kayat na, artapan na. Bayamon bakit? Sakit na siguro di kasya. Saan na mabaliwan na itang ugali na? Makapainsulto no maminsan. Bayamon ko naktumay. Saan aday ta ti paka-stressa? Saan mo lang napanpansinan ti aramidin day ta karuba? Nanang, umutak man iti 500 yun adda. Dayta, mailumlom kayon tula nga ta iti utang, gapo iti aramid ti asawam. Un nga rod nanang, marigatan kami amang tinag iti motor nga inwarmi. Kasano, katong palamat amin akayat ti asawam. Mangrugi ita, saanan nanang? Saanan ko na ba? Ata marigrigatan kayo ni ti gastos. O nanang, kan talaga apulos nga awanan urnong mi. Mapanmutin iti motor amin ang sulduming agasawa. Agpanunot mo't nga taitan ti asawam. Makitam ti rigat ti biyag dayta. Malpas tumat laang daytoy arigat talakay. Ay, sapay la kumatawan pa'y tigatangan ni Leia nga appliances da. Tapno di nak maartapan. Makauman dayta nga ibagbagam. Apay kami na masapol nga artapam ni Leia ya. Nagpalangguad nga rod. Si kakit di ti palanggwad ah. Iso ti palangguad. Tultuladag laang. Kan artapak. Tapno saan na ako na nga agrigrigat ta. Nadamag mo dyan damag may papankin ni Leia. Ah, adaman ginatang na nga usardan. Nangina ka de. Amang ano saan ta nakabailan agatangan. Saan agim matang iti usarda? Nudikat na dungpar kano iti tricycle. Kat adda ita di ospital ni Leia.
Anya? Kat anya pa lang tararamidam ngay. Ha? Negat anya kay kumati aramida. Ay, mapangkamot tinagpadong para. Katap numarta pam, anya. Jay dakkel alugan ti pagpadong param. Anya? Ay, si kamot lakay. Apay mo tinakasta ti bagbagam. Kayat mo ka di ama ospitalak. Kasano ka tulad amin na makitam kinileya? Itang rod, matulad mo, tinapasama king kwa na alaman. Ay, saan alakay? Awan pagpa-ospital ko. Awan pulusan ti duldulin ta kwarta. Iso amanipod ita. Sardengamon at tulad-tuladan ni Leia. Tano saan ka pa ila sumardeng? Amangan lumapasamak matkin ka tinapasamak kin kwa na. Ay, wan lakay. Sampag ka. Gapuiti naman nagtutulad mo. Inaldawlatan na puro ugot ti sidatayo. Anya laki din. Saan mo atuladan no saan mo akabailan? Nasaysaya at agbyag asimplay ken awan kakompetensya na. Anya laki din. Kapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparak. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang tarabay. Anya laki din. Anya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo't, kasangsang petsulaan ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulak. Kitawan mo't ko nang ngagluto ka. Masadot ka mo't nga roda makipurdiya. Busy ak nga rod, tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't apo ko ta ita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya, tatang. Aginanaak mo ta. Kita am kumamot ti maarami dito'y balay Sana dahi ta agil ilad ka nagsilsilpon lang ti paglayham. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akong. Itay kumapay mabisbisi na kaon. Amom mo ti trabaho di garden. No mabisin kayo, ipapudot yung laang ti kape di tatag, kape kayo pa'y. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino dyan napan iti ayandaman ng sabel itay, tatang? Vlogger ka na. No kasta? Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada? Wayne, nasyan ka rin vlogger katakwada. Nakita nga adda kwarta nga inyawat na kinimanang sabel. Wayne, kwarta, bagas, gan groceries, tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta. Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger? Tapno adda kumamit mangted iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapol kagiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadayta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kan napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat addamat anak ko? 10 years old ang dapo ko. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay ko pa karuba. Amuna tag diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husarak. Anya mananday ta. Anya manan ti planong nga ramidan. Basta, aramidan nyo lang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, una yan. O, kitain nyo tayo mayat nga anggel at tatang. Kasano na ito? Nakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta.
Maminsan lang? Wen, agbilang kayo kan siguraduan nyo asaan a-blur ti picture. Ay kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabakay? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya? Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga kaya't mo ti tumulong, bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jaubing. Saan na supsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwada no bilang lang, bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangted iti basit akash. Sige. Sigang dag desisyon no may papaniti dahi tabanag. Saan mo kita dakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny. Mabit man laang tatare mo? Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Diyak amo ti bay papaniti dahi tabanag Alaan nyo lat tata, itadyokan ko na tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritaan mi tata. Sige, mutal. Ibagak to iti anak ko. Anya day ta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Day talaang tinted na. Ha? Adat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday talaang tinted na, tatang. Wan! Bado kang sapatos, tilinaon to sa ako. Ay, anya lakit din. Na, apa kas ti reaksyon mo? Di ka di maragsakat na dahin kadakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rugnay. Idi suyo pa'y lang dagita asako dita. Naibaga na mo't laang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, kada pagsaritaan niyaw. Daytoy lang ti maited ko akash para iti anak mo, Jenny. Daklilan at tulong dayto kada kami, manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo aya, Diyak pa'y masigurado, manang. public school laangan ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo, manang. Ay wan gayam, kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga inted ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Ay, wan, manang. Umanay matkan ko, na. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ay, uwan, tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apokaw ka na iduldulin lang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungamin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan, tata. Marigata na karod, nang runa iti pinansyal, tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka Ipadas mo ti makilaba kadagiti kalugaran tayaw. Isupay dayay. Na, taisuro nakpay lang, no anya ti aramido. Anya ti kunam. Ay, ikwa, tata. Aywan,
Agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Agkaiwara mo dagiti bado kin sapatos nga inted da kada kayaw, Jenny, anak ka. Sobra nga min tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Ited mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang da kita, uy. Sa pinagbamayat na eh. Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta silpon mo ah. Ah? Kuha tatang. Nangalaan mo't iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo. Kwarta ka. Ay, agpudno ka man anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam at ulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiinted da para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong ang naawat mo. Ay, saan na siya at kasta anak ko? Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta nga inaramid mo. Kagayam na ito, Jenny. Nagpariban kang saman. Ay, wan manong Orlan. In libre lang tigayom kong adda salon na. Aya, Wan manong, libre lang daytoy. na. Ay, punpayan ta silpon mo. Ay, kuha manong. Binulod ko lang daytoy. Ay, nyalakit din. Laimbag man. Tanda ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayom kong adda negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayim ko. Kastagaya. Un manong, o sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa bakit. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagparibant man. Inabak na ka. Ay ha? Wan, ti ko na nakit inlibre ka no ti gayim na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Huwag bakit? Nakariban ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko ba? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Abay ka di bakit? Kitaam ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya na itapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulod di diyang iPhone? Wan, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinangpariband na. Oo, na yun na itatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak dayto yan. Inton sumaruno, saan akon amang ted iti kwarta. Narigat di tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway meten. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenay? In-enroll na nga ta? Diyak mo tata. Sabali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinangpariband ken inggatang na iti iPhone ti tulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata, iso asyak, agkontrolak meten manipod ita. Wen nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manayin. Ay no amok la ko ma,
Inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali Ammo tayo, inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam. Ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na matan ti agsayang iti kwarta. Nalakalaang kengkuan at mangigastaws. Tasaan na mo ta nagrigatan. Ay, awan ti mayat at tumulong kenkwana tata. No kasta na laang. Ay, wala. Uri asinaw, nukas talaang. Madismayamot Kanya laki din. Makapasurong dagita tattang. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da di ta tersena. Ay, wen. Sigat ipagsarsaritaan da, hindi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasjay nga aramiden da tatang. Nasayaak nga rod ti kasjay. Di, tatiga na ba? Apay nga na pinagriban ken inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted da para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko laang mait. So kataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanya. Oran niya pa ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, anak ko. Ay, di man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labiit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae. Sa dino ti papanam, Jenny. Iti ayan ni Elsa tata. Awanan bain day ta babae. Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan inggatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo mutlaang Apay nga nga inusar mo ti kwarta para ko maiti panagadal ti anak mo nga Ha? Takanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. While, kaputasi ka, tinagbiddat. Di mawat kay titulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daw. Ay basta, kayat ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kasta nga inaramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka aging tuturay na kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka, Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan ang maiparbang ti kasjing inaramid yo? Panang dadaal dayay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayaman ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo, tapno laang ada pang pariband mo, kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya la unay mat. Nasyak ti sika, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan, tawan ti daduma amay babaen, no di sika matlaang. Anya laki din, no dumawat ka iti tulong, usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam, sana kadag iti pampanag ngawan kay iskan na, iti kasta, saan ang madismaya dag iti timulong kin ka, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.